ama sa pining hen na Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni ho zo se na bonon ni khopia tunung jong VANNOI THUSOH chom chom la chom ho ana be khom ki noite Achisa haptakal sunga Armenia le Azerbaijan ke ka kidawna kumsang ni somni zawa atha ahung do kidding a ka la in United States House Speaker Nancy Pelosi chun Armenia gamsung chu nithum lut dingin kholzin na ananei kinin hi hicha kholzin na Armenia khopi Yerevan muna Sunday ni khwa aholim na ananei na hichi atha bia kidawna hi Azerbaijan te thimo hi anati nahi chuli akholzin nahi Azerbaijan ten gimnai ta Armenia te bulu abulu utolhona poi mota kalsun na chu ahidan jong anase nahi amana sebena United States in Armenia ten defense lama angai chat na ho ke het thim pin hitolhona chu Washington in Armenia adinga ki thopina panpina ngai chu si kipiding hi anati nahi Armenian Prime Minister Nicole Pashinyan injong US palaihon agam sungo avil now thua alungkim na anaphongin adein Pelosi le aloi hon ichi ki boina thua Armenia te apan pidano chunga hatain akipana zong anaphong do in ahi chule hichi ki boina thu hi United Nations Security Council a sei ahi te nedinga anangi naban uwa United States in Armenia te ato sot jingding uvin ana team in ahi alangkana Azerbaijan ten Pelosi kholzin na chunga atu seido ho chu dei lota alang nei na avet sa in Baku le Yerevan ki ka acham na do na ding to gon ho sosia ahi ana TV nahi ga he thei khat chu Armenia le Azerbaijan te ni hi achi sa habdu sunga gamgi a galhin pana khat lakhat kingo to na anneyo anahi hichi zia chu alang tu gela mihim zani velin thina anatu anahitai hizia chu phat khat laya Soviet gambunga an gamte ni ka chamna do na dinga Russia in tiusei ni khwa pan hata anala jingchu nahi Armenia le Azerbaijan gamte ni hi Nagorno le Karabakh gamkai kichuna ahi hung kisat hung kidaw jingo chu diket wal anhitan amun hi Azerbaijan gamsungin aho alangkhana gamsunga acheng nammi te hi atamzo Armenia zatlenam kain ahom ho hikin ohi hizia chu gamtum dalna ki phinna ananei chu sangkha jako somko leli kuma anaki chei chana chu amun hi Armenia nammi ten awai homo hi ichi gamte ni eka ki het thim lona politics lama ki dona se hitalowa hawthwa jong ahin kai do jing ji hi aji chu Armenia te hi atamzo Christian sakho hi wa chule Azerbaijan mi te hi Muslim tamzo hi kino hi kumtampi ahong ki daw sung owa hi galpi izat ham khatwal jong an ki sano an hitai Ukraine gamsunga ni sia United States le Western in atasot Ukraine sipaite le Russian sipaiten ki kaptona kidawna achilha pizing wangwin space lama na to homna adin International Space Station muna kituutin achilha pizing kinovin ahi Kazakhstan gamsunga Space Station Baikonur Cosmodrome muna Soyuz MS-22 spacecraft su ahung lungding Nisim somni lakhat ni khole kapdo dinga ki gutup na anay tawin ahi hichi spacecraft chun International Space Station muna pansading crew mi atha ho chu apu to ding ahi hichi hol achun United States astronaut Frank Rubio Russian cosmonaut Sergei Prokofiev le Dmitry Petrelling ahi vin ahi hichi ahi theina chu NASA le Russia Space Agency Roscosmos tenin achi sa July la a kinuptona ananei salhon ahi si ahi ekiti ichi kinuptona dongzuya chu Russia cosmonaut ho chu US spacecraft wa to theidingo chule US astronaut ho chu Russia te Soyuz spacecraft wa chu to theidingo wa
kinopto na nei-u anahi. Ukraine gamsunga Izium khopia chu Russia tia akon Ukraine sipaihon ananung la zo uto lanin Izium khopia mitian asopi au anaw galzia thinatu ho chu holna nei zingovin hi hichi Izium khopia komcha hlan muna chu mithi ho chu apheng changa ki vui khomo hi akiti hichi thilong tampi ho su mangding a hi tia thu om to hlana a cheina khabe be hizong le tia insung mi tia ho lo hi hichilai muna thia tampi ki vui khomo hi epizia thiu hamti chatwang Hetna hipon hinla Ukraine officer hon hitia thina mel se ta ki vui khom nahi Russia te chalo na di lo wall crime hi chu photchit na hi ativ nahi hinla Russia te ni tabang chalo na anei lo danovin aseizun hi alangkhana amuna ki mangcho ho seidanin akilai do thilong ho umdan le ata asawa kon seilwa athidano het jing thei hi ativ nahi kinil boy na theita achi sa Sunday ni kho zana CBS News 10 TV interview anena wa United States President Joe Biden in China in Taiwan ain bulu ngai le United States sipaitian Taiwan avian di wahi anatin hi idang ta le hunai ta anatu sei chu China tian longhang te in anadon but payo vin hi Chinese spokesperson Mao Ning in anaphon do dungzuin United States President pu tu sei chun one China policy anot thap na hin chule 3 Sino-US joint communities hozo se achop khup mai tai anati na hi ichi thwa hin Chinese vai hom hon hata alung lai lo naw apun na chungwa dan di lo ta galgu pol Taiwan in akinit pi thading ta US President to say do hi United States in commitment anane ho asuki o hi ativ na hi hinla United States su Taiwan Strait sa chamna umsa suki dingu a hi tinjong ang ovin hi alangkhana White House sa kon tu pondo chun Taiwan chunga United States dinmun agi hel chompoi anatin chule United States President pun hitobong tu sei nahi achi sa phatwa zong ananei sa hi atizo ovin hi THUSOH panapa na sinasin nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit ka uwi THUSOH ka imukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay.